UPI kaltlanga ATM booth atanga paisa lak chhuah dan anong sayang tilaya hian UPI QR cash ti hi ongta ei hi kan click anga chuan lak chhuah zat tur ama marang ziak ta de 500 lo ti 500 continue anianga tihem please wait ayin tia QR code aron lang tani QR code hi iphone na GPay ka tihian you open nga he la ya QR code scan na tur ka tihian kan scan don tani he automatically 500 aron langa withdraw anianga chuan continue chimizo tihian hela hian continue alo thung ta kan continue nga tiang transaction process heta po collect ya cash tia chuan paisa kha cái tang ron swap nei don ni cái khana ron swap ta mai ni chu cheng zanga kan la swap che al sam khop mai ATM kan nei lo po GPay atanga ATM buta paisa lak chhuah dan ani